Приветствую вас на анализе Олимпиады ЖАС Эрудит, региональный этап, 6 класс, английский язык. Так, құрметті ата-аналар мен оқушылар, сіздерді ЖАС Эрудит олимпиадасының ағылшын тілі мен математикадан өткен олимпиаданың разборында, анализінде қошеметтеймін. Районный этап прошел на днях. Йоу. Здравствуйте, дорогие родители и ученики! Вас приветствую на разборе регионального олимпиады ЖАС Эрудит, который прошел по математике и английскому языку для 6 классов. Сегодня сейчас начнем с английского языка. Отдельным видео будет математика. Қадірменді ата-аналар мен оқушылар, сіздерді ЖАС Эрудит олимпиадасының аудандық кезеңінің математика мен ағылшыннан өткен олимпиадасының талдауында қошеметтеймін. Талдау сіздерге пайдалы болатынына сенімдіміз, үміттеміз. Пайдалы әрі қызық болуында. Районный этап прошел недавно у вас. Теперь у нас будет подготовка к городскому этапу. Как подготовку вы должны просмотреть видео, разобрать, прослушать и к себе записать, новые слова выучить, грамматику особенно разобрать, и также части writing. It's very important to have education about it. Так, so in order to introduce myself, my name is Насырова Эльвира. Меня зовут Насырова Эльвира, учительница английского языка в данный момент. На самом деле я заканчивала Назарбаев интеллектуальную школу, дальше Назарбаев университет по профессии, по мейджору International Relations and Political Science, PSIR. So let's go on. У вас были школьный этап, потом районный этап, теперь в будущем будет городской этап. Надеюсь, что все будет полезно для вас. Вот эта олимпиада у нас, она очень важна. Мы все время повторяем насчет целей олимпиады. Почему? Потому что вот эти задания, по ридингу, по грамматике, по словарному запасу, use of English, а также writing parts, assessment, они все считаются основными в изучении английского языка, так как это основа, чтобы стать лучшим, разбираться, а также подготовиться к международным экзаменам, таким как IELTS, и подготовиться к международным университетам для поступления. Также все эти знания будут для вас полезны, если вы готовитесь к книжек, к ТЛ, к одаренным школам. Қадірменді ата-аналар, біз осы олимпиаданың мақсаты туралы әр уақыт айтып кетеміз, қайталап. Неге қайталап жатыр демеңіз, өйткені бұл өте маңызды. Оқушылар осы олимпиаданың оларға не үшін керектігін білу керек. Бала өзінің мақсатын, болашаққа қойған армандарын барлығын біліп тұрса, олардың күнделікті іс-әрекеті құрылымды болады, структурны болады, яғни олар әр өзінің қадамының не үшін жасалғанын біледі. Не үшін жасалғанын білсе, оқушы ол жерде результат болады. Сол үшін де, например, осы бізде ағылшын тілінен тапсырмалар, олар көбінесе reading, сөздік қорға арналған. Сөздік қор, неге сөздік қор деп көп осыға мән бересіз десеңіздер, өйткені олар ертең дарынды балаларға арналған мектептерде көбінесе 8-ші, 9-ші, 10-ші ары қарай сыныптардың барлығында, сабақтардың барлығы ағылшынша болады. Сол үшін де қазіргі осы ридингтар, құрылымды ридингтар және де олардың басқа адамдарға түсіндіріп айтып беруі, retelling, олардың барлығы өте маңызды. Сол үшін де дайындыққа көп зейін қойыңыздар. So let's go on. So you had 3 parts the examination. You had reading parts, use of English, and the writing parts, and they had this kind of ranger.
Так, у вас были вот 3 части, да? Reading, use of English, writing. Тағы да айтып кетейік. Олимпиадаға зейін қойып дайындалыңыздар, және де осы олимпиадада бізде 3 бөлім болды. 3 бөлімнің 3-еуі де өте маңызды. Біреу маңызды емес деген болмайды. Өйткені ағылшын тілін білсеңіз, білетін деген бала ол барлық жағын да біледі. Тек қана бір жағын біліп, бір жағын білмеу деген ол құрылымды білім емес. Әсіресе сіз болашақта оның бәрін қолданып, дарынды балалардың мектепте оқуларыңыз келсе. So let's start from the first part, reading part. So over here, the students should read the text and fill in the gaps 1 to 5 is appropriate part of the sentence A to G. One part in the A to G is odd. You get 3 points for each correct answer. Так, в этой части ребенок должен прочитать вот этот reading, да, и поставить пропущенные места слова. Вот эти слова в пропущенные места. One part is odd. Odd это у нас лишний, артық. Бір бөлімі артық деп тұр. Бірналардың біреуі артық. Сол үшін де сіз бұндай тапсырмалар ертең сіздерде международный тест бар, IELTS деген сол жерде де келеді. Бұл кішкене оңайлатылған түрі, бірақ көбінесе текстпен жұмыс болғасын, оқушылар көбінесе сөйлемдердің әр сөздің мағынасын білу керек. Яғни keywordsқа мән беру керек. Кішкене тұстап қалды. Keywordsқа мән беру керек. Сол үшін оқушы бірінші мына бөлімдерді оқып шығу керек әрқайсысын. Яғни біріншісі sadly things didn't go well for him. Өкінішке орай оның жұмысы жүрген жоқ деп тұр. Бұл жерде бізде кілт сөздер him, sadly, жарай ма? Яғни бұл жерде біз адам туралы, бір адамға, жігітке, жұмыстары жүрген жоқ деп тұрған жұмыстары. Екіншісі, we are good at different things. Біз әртүрлі заттарда жақсы болдық деген мағынада тұр. Үшіншісі, in fact, it's family business. Бұл family отбасы бизнесі болды. Ары қарай, D. He ran up the stairs so fast he fell over. Ол лестницадан да баспалдақтан жоғары қарай соншама тез жүгірді, құлап қалды деп тұр. E. We go to see them together because none of our friends like them. Біз оны бірге бардық көруге, бірақ өйткені біздің достарымыздың ешкім оны қараған жоқ. Это у нас D-да situation, какой-то ситуацияны анықтап тұр, Мына жерде екі заттың әртүрлілігін айтып тұр, әртүрлі заттарды айтып тұр. Мына жерде И-да F-да but Robbie was different. Robbie басқаша болды деген бөлімде тұр. G. I don't like working for him. Мен оған жұмыс жасағанды жақсы көрмеймін деп тұр. Ендігі разборды, талдауды қазақша бірінші өткізейік осы текстке берілген. Одан кейін ағылшыншасын жасаймыз. Так, family fashion. Отбасы, модасы, сәні. So, Zara and Robbie both work in a fashion boutique in London, but they are more than just colleagues. They are brother and sister. Their parents own this shop. In fact, it's a family business. Зара and Робби екеуі де фэшн бутигінде жұмыс істейді екен, сән қой бутигінде жұмыс істейді екен Лондонда. Бірақ олар коллеганда көп бір-біріне болып келеді, Олар ағалы інілі екен, Ағалы сіңлілі екен. Олардың ата-аналарының дүкені болған екен. Негізінде бұл отбасы бизнесі болып келеді, Zara and Robbie, we weren't very close.
when we were young. I was 8 years older than my brother, and we used to argue a lot. Then I went to college and did a degree in fashion. And started working for my father. Кетейік. Мына жерде Зара Роби туралы айтып жатыр. Роби, значит, Роби туралы айтып жатыр дейді. Біз қатты жақын болған жоқпыз бір жас болғанда деп тұр, иә. Мен 8 жасымда, 8 жас одан үлкен болдым деп тұр, иә, інімнен. Және де біз көп сөзге келіп жүрдік, иә, сөз таластырып жүрдік деп тұр. Содан кейін мен колледжге бардым деп тұр, және де степень алдым деп тұр, модадан, сәннен, иә. Одан кейін ол әкесіне жұмыс істей бастаған. Енді ары қарай. Бұл ақпарат өте маңызды. Неге? Өйткені екінші бөлімінде мына жерде бізде when he left college, he said he never wanted to work with his family. Ол колледжге кетіп қалғанда деп тұр. Колледж тастап кеткенде, left college. Ол ешқашанда отбасының жұмысына араласпайтын туралы айтқан, иә, отбасы бизнесіне жұмыс істемейтінін айтқан. Одан кейін he tried to go his own way. Ол өз жолын табуға тырысқан. Бірдеңке болған. So about 2 years ago he joined me in the family shop after all деп тұр. Сонымен 1-2 жылдан кейін, да? Шамалы 2 жылдан кейін ол маған қосылды. Сосын бірге біз отбасы дүкенін ары қарай сонымен жұмыс жасап кеттік деп тұр. Бұл жерде енді қайсылар келеді? Біріншісі, sadly things didn't go well for him. Оған жұмыстар, өкінішке орай жұмыстар жүрмеді деген бөлім. Оның жерге келе ме? When he left college. Может быть, да? Өйткені he. He said he never wanted to work with his family. Left college, went to college. Біреуі колледжге барған, біреуі колледжге бармаған. Бір-біріне қарама қарсы болған, иә. Біз екі түрлі заттан жақсы болдық деп тұр. Сосын не деп тұр? In fact, his family business бізде тұр. Міне example, иә, answer бұл өте маңызды. Бізде тұр. Бұл ситуация, то, что құлап түскені, е. Мына жер екеуі киноға барған, бірге көруге барған бір затты. Достар жақсы көрмеген, бұл келмейді пока что. Бірақ Роби басқаша болды деп тұр. Different. Мынау келіп тұр, мынау келіп тұр. I don't like working with him. Мен онымен жұмыс істеген жақсы көрмеген. Келмейді, иә, өйткені бұл жерде колледж туралы ақпарат көп тұр. Вот мына жердегі соңғы сөйлем, мына сөйлем, олар бір-бірімен связаны. Так. Сонда бұл жерде қайсы келеді? Жұмыстары оны жүрген жоқ па, әлде Роби басқаша болды ма? Жұмыс туралы бізде бұл жерде ештеңе жоқ, иә? Сонымен бізге Robbie was different деген варианты больше келеді. F келеді, иә, бұл жерге. Мені бізде ответ бойынша біріншісі F. А келмейді. Өйткені ол жерде things, бірдеңкелердің дұрыс жүрмегені туралы айтылып тұр, иә. Сонымен, бірақ вот көрдіңіз ғой, иә, біреуі колледжге барған, біреуі колледжге бармаған, колледж тастап кеткен. Сосын барып деген отбасынан кетіп қалған, иә, отбасыға жұмыс істемеймін деп. Сосын ол өзінің жолын жүруге тырысқан. Бірақ алайда, мына жерде бірдеңке болып қалған, сосын барып деген өзі істегісі келді ғой. Бірақ мына жерде he joined me, ол оған қосылған. Яғни қарама қайшы, иә, opposite information, opposite action. Сонда қайсы келеді? Different things. Different типа. Sadly things didn't go well for him. Мына келеді. Мына жерде А келеді. Неге?
Неге Б емес? Өйткені Б-да олар екі түрлі заттан жақсы болды деп тұр. Екі түрлі заттан жақсы болды деп тұрса, ол деген одан кейін бізге example болу керек. Қайсысы қайсынан жақсы болды деген. Бізде ол туралы ақпарат жоқ. Бұл жерде айтып тұр, сонымен 2 жылдан кейін маған қосылды деп тұр. Яғни бұл жерде өзі тырысты бірдеңе істеуге. Бірдеңе болып қалды. Сосын өзі істей алған жоқ та қайтып келді. Яғни біз sadly келеді, sadly өкінішке орай оның жұмысы жүрген жоқ деген вариант бізге келеді. Ары қарай. Actually, it's worked out brilliantly. Something. Robbie is interested in display. Robbie displayда қызық болған, yeah? And the look of the shop. But қарама қарсыда opposite. I decide what clothes we sell. We get on much better now and even see each other outside of work. Не деп тұр? Негізінде деп тұр, actually. Негізінде бұл күшті жұмыс деп кетті деп тұр, иә? Робби дисплей сыртқы көз қара, сыртқы көрініске жұмыс істесе, яғни look of the shop, яғни осы дүкеннің сыртқы көрінісіне қарай жұмыс істеген, иә. Бірақ мен деп тұр, қандай киімдері сату туралы сондай шешімдерге мен қабылдадым деп тұр. Яғни олар екі түрлі затты күшті істеген, да? Біреуі мынаған жақсы болып тұр, біреуі екіншісіне. Неге жақсы істеген? Өйткені brilliantly у нас позитивная информация, да? Сонымен мына жерге бізге қандай ақпарат керек? Мына жерге бізге қандай ақпарат керек? Біз мына жерде қайсысын қолдандық? С кетіп қалды, F кетіп қалды, А кетіп қалды. Кетіп қалған варианттарды міндетті түрде кесіп отыру керек, иә? Шатаспау үшін. Так, мынау бізде situation'да құлақ келгені, мынау достар жақсы көрмейтін туралы. Мына жерде қайсы келеді? Б келеді, иә? We were good at different things. Мен 3Б. Олар екі түрлі затта, көптеген түрлі заттарда жақсы болған. Біреуі дисплейде жақсы болса, біреуі what kind of clothes they sell, да? Олардың екі түрлі қабілеті болған. Потом, our business talents are different, but we both like the same music. Жұмыстар әртүрлі болса да, таланттар әртүрлі болса да, олардың бірдей музыкаға деген әуесқойлығы бірдей болған екен, иә? And love James Bond and movies, иә? Олар Джеймс Бондтың киноларын бірге жақсы көрген екен. Бұл жерде қайсы ақпарат келеді? Так, біз қайсын қолдандық? Мынаны қолдандық. Run up келе ма? To see them together. Вот C келеді, иә? C это жаңағы сол Джеймс Бондтың киносын көруге бірге барған екен, бірақ олардың достары осы Джеймс Бондтың киноларын жақсы көрмеген екен, иә? Осы вариант келеді. Неге G емес? Өйткені G-да I don't like working with him. Мен онымен жұмыс істеген жақсы көрмеймін деп тұр. Ол туралы бізде ақпарат жоқ, иә? Кіммен жақсы көреді деген, кіммен жұмыс істеген жақсы көреді, жақсы көрмейді туралы ақпарат жоқ. Өйткені олар наоборот жақсы жұмыс істейді. Brilliantly, they worked brilliantly together. Так. Сонымен бізге бұл жерде төртінші де Е болады. But we go to see them together. Ең соңында бізде we have fun at work once бір кездері, бір уақытта. Яғни бұл жерде бізде точный бір ақпаратты айтайын деп тұр. Was in the basement. I found down and said Madonna was in the shop looking at trousers. Of course she wasn't. But Robbie believed me. He was really angry with me at first, but then he saw the funny side of it деп тұр. Бұл жерде бізде бір болған оқиғаны айтып тұр, иә, бір уақыттары деп тұр. Basement подвалда болғанда деп тұр, төменде болғанда мен звондап Мадоннаның осы жерде екенін айттым деп тұр. Бірақ ол жерде болған жоқ деп тұр. Бірақ Робби баған сеніп қалды да, бірдеңе болып қалды. Бірақ одан кейін одан кейін ол ашулы болған. Яғни не болған? He ran up the stairs. Ол баспалдақтан жоғары қарай жүгіріп кетқанда құлап түскен екен, иә?
Сонымен бұл жерде д варианты келеді. Бірақ ең соңында олар жақсы дос болып кетті ғой. Олар екеуі бірге күлген екен бұл кезден кейін. Так, енді ары қарай. Давай теперь начнем на русском. Так, работа с текстом. В работе с текстом что очень важно? Здесь очень важно работать с ключевыми словами. Хорошо? С ключевыми словами. Где у нас находятся ключевые слова? Они в основном находятся в конце, да, особенно в таких информациях, когда нам нужно fill in the gaps, да, надо смотреть в начало и в конец. Потому что начало — это значит, мы соединяем, да, предложения с друг другом. И здесь все эти слова, особенно первые и последние, они очень важны, потому что информация, она связана как домино, да. Например, I like him, он мне нравится, because там, he is handsome and smart, да, потому что он умный, да. Типа информация про него. Being smart is crucial in this world. Быть умным очень важно в этом мире. Because the world is developing, потому что мир развивается. Типа такого. Development is a part of the nation, of the development и тому подобное. Типа все предложения с друг другом связаны. Одно предложение следующее, оно открывает предложение до. Вот. Так. So let's start. Здесь давайте сперва надо разобрать вот эти у нас части, хорошо? Потому что мы должны понимать, что каждая из них означает. К сожалению, вещи, дела, да, не пошли в гору для него, да. Вот для него это у нас маркерное слово, и sadly, things, именно какие-то вещи, хорошо? Потом мы были хороши в разных вещах, здесь different, важное слово. Потом, in fact, it's family business, это было family business, вот это у нас не подходит, потому что оно уже в первой части есть. Так, дальше. He ran up the stairs so fast he fell over. Он бежал так быстро по ступенькам, потому что он упал. Здесь у нас ситуация какая-то, это не обобщенная информация, значит, какую-то ситуацию он описывает в какой-то момент. Потом, we got to see them together because none of our friends like them. Мы вместе шли together. See. Потому что друзьям не понравилось. Они что-то смотрели, хорошо, watch something. Дальше, but Robbie was different, но Робби был другим. But, значит, информация до, и вот эта информация, она противоположная, да, opposite information is coming on. Так, I don't like working with him, мне не нравится с ним работать. Окей. Один из этих вариантов от лишний, хорошо, вот от. Поэтому один из них мы не будем использовать. So, let's go on. Первая часть у нас дана. Здесь у нас говорится то, что Зара и Робби, они работают в бутике моды, да, в Лондоне. И братья, они сестры, да. У их родителей есть магазин, и они там работают, это семейный бизнес, да. Потом Зара говорит про Робби, то, что когда они были молоды, они не были очень такие близки, да. В close есть два перевода, там закрывать, и как прилагательное это близки. Дальше, когда мне было 8, например, да, я был на 8 лет старше, да, говорит, чем мой брат, и мы с ним часто ссорились, да, значит, в детстве у них не были хорошими отношения. Дальше, потом он пошел в колледж, один пошел в колледж и сделал там степень, да, в фэшне, в моде, и начал работать с отцом. И дальше здесь какая-то информация. Но когда он left, он оставил колледж, значит, он не закончил колледж, а оставил колледж. Он сказал то, что оставил колледж, что он никогда не будет работать на семейный бизнес, да? Он хотел пойти своим путем, on his own way. Дальше. Вот здесь что-то, да? Какая-то информация. Сам хотел пойти своей дорогой, но да, поэтому
через 2 года он присоединился ко мне, да? Так, давайте разберем. Значит, здесь я пошел в университет, а он не пошел, да? Left college. Он оставил колледж. Значит, что это означает? То, что это у нас разная информация. Вот. But Robbie was different, да, F. Но Робби был другим, он оставил колледж. Но почему у нас другие варианты не подходят, да? А вариант это у нас про вещи, то, что там какая-то работа не пошла в гору, да? В B говорится то, что они были хороши в разных вещах. Это тоже очень важное слово. Они не просто были разными, да? Они были разные, хороши в разных вещах. Дальше. D это ситуация не подходит. И это что они смотрели что-то вместе, да, тоже не подходит. C я не люблю с ним работать. Ну, здесь у нас подходит, например, А, Б, F, да, это 3 варианта примерно подходят, но это у нас именно какие-то вещи не пошли нормально, да, значит, надо предложение до или после про какие-то вещи сказать. Б это то, что они были хороши в разных вещах, значит, надо рядом сказать в предложении, да, который из них в каких вещах был хорош. Например, один был хорош в том-то, а другой был хорош в том-то, да. А потом F это они то, что были разные. Здесь у нас F подходит, потому что они разные, да. Один пошел, один оставил. Дальше. Здесь он постарался своим путем пойти, но что-то случилось, поэтому он подключился ко мне, да. Значит, здесь у нас противоположная информация должна быть. И где у нас противоположная информация? Sadly, да? Sadly, things didn't go well for him. Sadly у нас маркерное слово, то, что он хотел пойти своим путем, on his own way, но sadly, там, к сожалению, вещи для него не были, работа для него не шла, да, вот he. Этот he у нас маркерные слова, они связаны друг с другом. И потом вот здесь в следующем предложении обратно he, да, то, что он присоединился к сестре. Дальше. Actually, it worked out brilliantly. Классно сработались, да, они. Робби был заинтересован в дисплее, а я заинтересован в селе, да. Значит, у них разная работа, да. Так, вот это мы использовали. Вот это использовали. Который из них подходит? Это не подходит, это у нас ситуация. G у нас, я не люблю с ней работать, тоже не подходит. То, что они посмотрели, не подходит. Здесь у нас остается B, да. Мы были хороши в разных вещах. Вот, третий B. Они были хороши в разных вещах. Один был хорош в дисплее, он хорошо видел картину, да, магазина, красивую картину. А другой был хорош в продаже, да, какая одежда продается, какая нет. Дальше. Our business plans are different. Надо смотреть вот это предложение можно оставить, потом вот это предложение до, которое мы должны найти, да. Это очень важное предложение, потому что в таких предложениях есть подсказка. Так, наши таланты в бизнесе, они были разные, да, different, разные. Часто используют это слово, оно везде будет использоваться. Но мы оба любили одинаковую музыку и фильмы Джеймса Бонда. Значит, Джеймса Бонда фильмы, они в основном что делают? Да, them это у нас фильмы, да, смотрят фильмы, watch something, и потому что никто из их друзей не любил их. Так, значит, у нас здесь подходит да? Значит, смотрят муви, да? Другие варианты не подходят, то, что они были разные и тому подобное, да? Так, дальше. То, что они, типа, стали друзьями. И здесь у нас уже история, да, какая-то часть. Once. Однажды. Однажды, значит, это какой-то случай в бейсмент, в подвале, да, внизу. И он сказал то, что Мадонна, да, was in the shop, И, конечно же, она не была там, да, of course she wasn't, but Robbie believed me. Но Робби
поверил мне. Здесь у нас situation, какой-то situation. И что случилось? He ran up the stairs so fast he fell over. Он так быстро бежал, то что он упал, да? Здесь у нас вариант Т. Так, надеюсь, что все понятно. Так, let's go on. Очень важно, вот, если у вас есть основной словарный запас, то текст несложный, все понятно. Так, let's go on. Use of English. Здесь у нас работа с грамматикой и словарным запасом. Так, gadgets. So today everybody has gadgets. Так. Gadgets entered our life not so long ago, but they have already taken the central stage in it. Гаджеты внедрились в нашу жизнь не так давно, но они уже стали центральным пунктом, да, в нем. At present there are thousands of что-то devices like smartphones, laptops, tablets, headphones. Здесь у нас разнообразие вот этих устройств, да. Значит, что подходит? Здесь сейчас очень много разных, да, подходит different. Difficult — это сложно. Хорошо? Indifferent мне все равно переводится в основном. I'm indifferent in it. Мне все равно. Здесь не подходит, оно противоположное значение, да? Так, здесь легко, да? 6А. Вот это у нас цифры остались такими же. Как-то так. Это подходит. Так, дальше. Despite high price, millions of people prefer this brand to others and что-то ready to stay. Несмотря на цены, да, despite, несмотря, это у нас ключевой этот linking word, который вы тоже должны знать, учить. Несмотря на цены, да, высокие цены, миллионы людей предпочитают этот бренд, чем другие, да, и что-то. Is, be. Ну, be — это начальная форма глагола. И здесь у нас особенно present tense, в сегодняшний день. Every year, да, например. Present. У нас are подходит правильные, потому что people — множественное число. Так, let's go on. Так. Бұл жерде бізде бірінші сұрақта different келеді, өйткені әртүрлі девайстар, иә, олардың түрлері тұр. Difficult келмейді, difficult қиын деп аударылады. Indifferent бәрібір бұл келмейді. Жетінші вариантта бізге are келеді, өйткені is ол жекеше түрде, are көпше түрде, be бұл бастауыш форма, иә. Бұл жерде are келеді, өйткені people көпше түрде тұр. People prefer this brand and are ready. Адамдар дайын, иә. Неде очередьте тұруға деп тұр. Ары қарай 8-ші. As for smart watches, they become, да. Extremely popular recently. Бұл жерде бізде recently деген сөзге көп мән беру керекпіз. Бұл жерде грамматика, осыған дейін де грамматика болды. Recently, present perfect тің көмекші сөзі. Сол үшін де бізде have become келеді. Became ол past simple'дікі. Will become ол future simple'дікі, иә, келмейді. Так, 8 бізде келді. Сосын ары қарай 9. People want to keep fit and smart watch is better the worst, the best friend in doing sports. Адамдар формасында болғысы келеді, иә, өздерінің формаларында. Сол үшін де ақылды сағат ол better, лучше, сравнительная часть, салыстырмалы бізде салыстырмалы болғанда ол типа екі затты салыстырып тұру керек. Біз жерде екі затты салыстырып тұрған жоқ, иә, smart watch is better than telephone деп тұрған жоқ, than болу керек, than жоқ. Сол үшін better болмайды. The worst бұл ең жаманы деп тұр, the best ең күштісі деп тұр. Енді біздерде smart watch болғасын, бұл ең күштісі болады, иә, ол ең жаман болмайды ғой, особенно спортқа қолдану үшін. Ары қарай кетейік. Так, давайте разберем 8-9 вопрос на русском языке, чтобы было быстрее. As for smart watches, they... у нас будет правильный ответ have become. Почему? Потому что здесь у нас слово recently переводится как недавно, да?
Это у нас маркерное слово. Маркер. Present perfect. У нас во всех временах есть маркерные слова, поэтому их тоже надо знать, особенно времена надо знать, их надо учить, много практиковаться. Так, became это past simple, он не подходит, will become future simple, поэтому восьмое это у нас Так, здесь people want to keep fit and smartwatch is у нас the best friend, да, in doing sports. Так, почему у нас здесь better не подходит? Better, потому что это сравнительная часть. После better than должен быть. The worst это самое худшее, да? Но здесь самый худший телефон не может, смарт-часы не могут быть, потому что они помогают в спорте, да? Keep fit это у нас положительная информация, чтобы держать себя в форме и тому подобное. Так, let's go on. Finally, the headphones are very popular. Про headphones говорят. Millions of people, especially young, wear them most of the day, listen to music, news, or books on their way to work or other place. Миллионы людей, особенно молодые, одевают эти headphones, да, большинство времени, чтобы слушать музыку, новости смотреть, да, книжки слушать по дороге на работу или many other place, any other place, another place. Так, n у нас не подходит, n у нас артикль. И после n должно быть существительное, например, an apple, да, который начинается с гласного звука. Какое-то вот существительное должно стоять. Это не подходит, поэтому any это какой-либо, да. Many это много. Здесь что у нас подходит? Много или any, да? Здесь у нас way to work or many other places должно быть, хорошо? Здесь, значит, после него должно быть noun и плюс noun. Noun плюс s. Во множественном числе должно быть. Да, places. У нас это не подходит, подходит any, да, какое-либо другое место. Or any other place. Помните, у нас в школьном уровне тоже было others. Так, so let's go on. Так, давайте быстро пройдемся к третьей части. У нас здесь description. Надо писать картину. Чем лучше, тем лучше. Типа вот вы должны 5 развернутых предложений дать, можно и больше, можно и 10 дать, раскрыть все пункты плана, да? Так, choose one of the first photos and describe it. You should make up a story of in 5 full sentences. You get 4 points for each correct written sentence. Так, вы должны выбрать одно из 3 фоток и потом составить историю в 5 полных предложениях. Вы получаете 4 поинта за каждый правильный ответ. Так, здесь имеется в виду то, что каждое предложение, оно должно быть полным, да, там должно быть и прилагательное. Прилагательное это, например, beautiful, handsome, various, amazing, extreme, adventurous, and so on and so forth. Там должны быть обстоятельства, да, in the living room, in the bag, и тому подобное. Там дополнение, да? I like the photos that you take. Типа такого, да, дополнение, такое сложное дополнение. Вот. Там простые предложения ставятся баллы, но меньше. Так, здесь в плане вы должны сказать про place, да, где это человек находится, в какой местности, там сзади что находится, надо это все описать. Потом action, какое он действие делает, там кого-то обнимает, что-то обсуждает, что-то пишет, или там делает фотки, да, say if she is taking a picture, or if they were hugging each other, or if he is working over there, and so on and so forth. The person's appearance, про его внешний вид, да, например, мы должны сказать про волосы, про лицо, про цвет кожи и тому подобное. Про национальность можно сказать.
Так, дальше. Whether you like a picture or not. Вам нравится эта фотка или нет? Да, и почему? Because. Это очень важно, как сказать, обособлять свои ответы, да? Так, здесь мы написали примерно свой ответ. Надеюсь, что будет все понятно, да, в экзампле. Dear Simon, вот приветствие и до свидания тоже очень важно. I would like to describe picture number 2. The picture shows two little boys. Dear Simon, это, кажется, не нужно. Так, picture number 2, он выбрал одну из них, потом дальше говорит, the picture shows two little boys from India, он описывает, да, их примерно. They are both 6 years old, это appearance, да, у нас описание идет. И они друг друга обнимают, это у нас action, это у нас appearance. Так, дальше. In the living room это у нас place, да? In the background это тоже place. There is a TV that is turned on, который включен, да? Типа у нас больше описание идет, да? Какая там, это у нас adjective идет. Это все очень важно. Дальше. The boys look very happy. Это у нас тоже про их состояние, да? Дальше. One of them has a curly hair. Это вот appearance обратно. And the others has a short hair. They wear the same clothes they might wear for school. I really like this picture because it shows the boys sharing special moments of friendship. У них вот special moment, да. Почему это мне нравится? Он говорит, their smiles make me feel happy too. It reminds me of how important it is to have friends you can hug and be happy with. Здесь он говорит, обособляет, да, свой ответ. Почему нравится ему фотка? Потому что иметь друзей, которых ты можешь пообнимать, это очень важно, да. Так. Вот Dear Simon и Take Care Курке можете проигнорировать. Осталось, что факт. Так, окей. Спасибо за внимание. Надеюсь, что все понятно. Курскенше? Рахмет көп осылай көңіл бөліп қарағандарыңыз үшін. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса төменге осы видеоның астына жазып кетуге болады. Лайк қойыңыз. Мы стараемся для вас. Дальше у нас будет алауса этап городского, анализ городского тура.